Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. आरोग्याविषयी दिवचल तालुका दत्तक घेवपाची मंत्री विश्वजीत राणेची घोषणा. हांव स्वतः घोषणा करता की आरोग्य सेवाच्या संबंधित बाब चंद्रकांत शेट्टी बरोबर हो मतदारसंघ हो पूर्ण तालुका हांव स्वतः दत्तक घेता. म्हणजे सामान्य मनशाचें जीवन हे बरें सुरळीत आनी बऱ्यापैकी जावचें म्हणून हांव लक्ष म्हाज्या ओन घालपाचो म्हाजो प्रयत्न आसलो तांचें मार्गदर्शन घेवन. आधुनिक तंत्राचो वापर करून 2000 लोकांची रियल टाइम डायबिटीज तपासतले. दिवचले हेल्थ कॅम्पाक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची घोषणा. एबॉट कंपनी कडेन टायअप करून पॅचेस जे आहा न्ही पॅचेस आमी जे दिता आमी कमीत कमी 2-1 हजार लोकांक पॅचेस वाटपाचो जे डायबिटीज कंट्रोल आनी तेंचें मॉनिटरींग कशें करपाचें आयज DHS आनी गोवा मेडिकल कॉलेज कडल्यान आमी इंटरनल आमची स्टडी विथ एबॉट्स आमी कमिशन करता आयजच्यान आनी 2000 सॅम्पल सायज घेवन मागीर ते वाडत वयतले. म्हणजे आमी तो रेकॉर्ड आमी दवरूंक शकता आनी ऑल्सो वी कॅन हेल्प इन चेंजींग देयर लायफस्टायल. And it is not easily affordable and accessible to everybody. So 2,000 patients I am adopting myself to my trust, and those 2,000 patients will be monitored under the supervision of Dr. Rupa, for which within 3 to 6 months we'll get preliminary understanding of what is happening to the patients, and that had to be done. So I didn't wait for any procedure, I didn't wait for any financial approval. I have done it at my own cost to my own trust, and we'll monitor the patient through phone calls, through personal visits, through interaction with them through the PHC and CHC, and so that we are able to change their lifestyle. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.